Ekitabo kya Yobu essuula ya 42. Okwetiisa kwa Yobu. Bwanyuma Yobu yagarukamu Mukama ati, nimanya kwoli kubaasa byona, kandi tihariho kiri kubaasa kuzibira ekyomalirire kukora. Ogwo nooha ori kushereka enaama haza tiine kyari kumanya? Nikyo kingambiise ebintu arikushoborekerwa, ebiri kutangaza munonga ebindengere, ebimbiire ntari kumanya. Ojuzire oti, tega okutu naaza kugamba, nkubuuze, haza niwe ngarukemu. Nkaba nkuhuriza amatu, konka hati erisho ryangye ryakwerebera. Nikyo ndikwetamira, nketiisiza omu mucuucu n'omwiju. Ruhanga okuhabura banywani ba Yobu. Mukama kuyahereze kugambira Yobu ebyo bigambo, yagira Elifaazi Omutemaani ati, nkugiriire ekiniga kingi iwe na bagyenzi bawe bombi, ahabw'okuba timungambireho bihikire nk'omwiru wangye Yobu okwagizire. Nahabw'ekyo hati mutware enimi 7 n'empaya z'entaama 7 muze ow'omwiru wangye Yobu, mwetambirireyo ekitambo ky'okwosya. Bwanyuma omwiru wangye Yobu naija kubashabira, ahabw'okuba niwe ndikwija kwikiriza. Nkareka kubatwaza nk'obushema bwanyu oku buri, ahakuba timungambireho bihikire nk'omwiru wangye Yobu okwagizire. Elifaazi Omutemaani na Bildadi Omushuhi na Zofari Omunamasi nikwo kugyenda bakakora eki Mukama yabaragiira, na Mukama akiikiriza okushaba kwa Yobu. Ruhanga okutambira Yobu n'okumushumbusha. Yobu kuyaherize kushabira bagyenzi be, Mukama yamutambira enaku ze, yamushumbusha ebiri kwingana 2 n'ebiyafeerirwe. Bwanyuma biinishe boona n'abanyanya n'abaabire nibamumanya biija ahari, bariira hamwe nawe mu nju ye, bamugirira esaasi, bamugumya ahabw'ebihikirizi byona ebi Mukama yamureesereho. Buri muntu yamuha ekicweka ky'efeeza n'empeta y'ezaabu. Mukama yaha omugisha ebiro bya Yobu ebya bwanyuma okukira eby'okubanza. Yatunga entaama 10 n'enkumiina, engamira 60,000, enimi z'okuhingisa 20,000 n'ebuguma z'endogoya 100. Kandi yazaara aboojo 7 n'abaishiki 3. Omwishiki w'okubanza yamweta Yemima, orikumukurata yamweta Kezia, n'owakashatu yamweta Kereni Hapuki. Kandi omu nsi egyo hakaba hatarimu bakazi barungi nka bahala ba Yobu. Ishe yabaraga ebye n'abanyanyabo. Bwanyuma y'ebyo yamara emyaka 140 yareeba abijukuru n'abijukuruza okuhika aha ruzaaro rwa 4. Bwanyuma Yobu yafa ari omugurusi amazire emyaka mingi.